9 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли гӯшти мурғ ва ҳасиби ширкати Сайҳун оғоз бахшида аз шароити кор ва имкониятҳои коргоҳ дидан карданд. Коргоҳи истеҳсоли гӯшти мурғ ва ҳасиби шаҳри Хуҷанд аз ҷониби роҳбари ширкати Сайҳун соҳибкори ватандӯст Ҷураев Салимҷон ба истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси миллӣ 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. баҳри иҷроиши дастури супоришҳои пешвои миллат асосгузорои сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ман тасдиқ гирифтам ки дар марҳалаи аввал як адад фабрики паррандапарварӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳри Сайҳун ташкил намуда ба истифода диҳам ва айни ҳол дар фабрика накам аз 75,000 сар парранда нигоҳбин карда мешавад. бо эълон гаштани соли 2022-2026 соли рушди саноат тасмим гирифтем марҳалаи дуюми коргоҳи забт ва бастубанди гӯшти паррандаро дар шаҳри Хуҷанд ташкил намоям. ман ҳамчун соҳибкор тамоми пешравии ширкати худро дар дастгириҳои давлату ҳукумат ва пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебинам ва минбаъд ният дорам ки то ҷашни 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи савюми коргоҳи худ яъне коргоҳи ҳасиббарориро сохта ба истифода дода бо ин саҳми худро дар рушди кишварамон каме бошад ҳам гузорам. корҳои сохтмонӣ барои бунёди коргоҳи истеҳсоли гӯшти мурғ ва ҳасиби шаҳри Хуҷанд аз 1 августи соли 2023 оғоз гардида бо ҷалби зиёда аз 20 мутахассиси маҳаллӣ ва бо истифода аз маҳсулоти хушсифати ватанӣ дар масоҳати умумии як га замин бо сифати баланд ба итмом расиданд. ширкати Сайҳун дорои фермаи паррандапарварӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда дар он 5 сех ки ҳар кадом барои нигоҳубини 15,000 сарчӯҷа пешбинӣ шудааст фаъолият мекунад. дар корхона барои парвариш ва нигоҳубини чӯҷаҳо дар сехҳо таҷҳизоти муосири соҳавӣ насб шудааст. зимни муаррифии имкониятҳои коргоҳи мазкур ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки коргоҳ имкон дорад дар як сол 420 тонна гӯшти мурғро коркар намояд. барои пешбурди кори босифат дар коргоҳ аз рӯи лоиҳа 50 сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб шуданд ки музди миёнаи моҳона барои як нафар 1800 сомонӣ муайян гардидааст. аввало мо дар мусофирӣ кор мекардем, азоб мекиштем, аз ватан дур, аз фарзандон, аз оилаҳомо дур будем. мусофирӣ қиҳин, мана худо шукр чанд нафар занҳо мана ба кор таъмин шудаги оили коршон аст, ҳама хурсанд. раҳмат ба пешвои миллат. аз номи ҳамаи занҳо раҳмат мегӯм, ҳама хурсанд. мо дар ватани худамон бо ҷои кори хуб таъмин шудем, ҳамамо обод шудосем. дигар давлатҳо рафта мусофирӣ намекунем, азоб намекишем. рӯз ба инҷо кор мекунем, шабба рафта пеш фарзандон монда, оилаҳо монда, рӯзи одуқому пеши бачаҳо монда. ҳамаи ҳамин пешравиҳо бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу субот дар ватани азизи мо мебошад. طبق معلومات برای بنیاد کارگاه استحصال گوشت مرغ و حسیب شهر خوجند 1.5 میلیون سامانی و برای خریداری تجهیزات از کشورهای پیشرفته دنیا 286,259 سامانی صرف شده است. بهر اجرای دستور سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اعلان گشتن سالهای 2022-2026 سالهای رشد ساحه صنعت همین کارگاه را در دوام 2 سال ساخته به ایستاد دادیم. برای کارهای ساختمانی 1 میلیون سامانی خرج شده برخوردار از امتیازهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان توانستیم با مبلغ 2 میلیون سامانی تجهیزات بهترین را از دولت‌های روسیه و چین وارد نماییم. عین حال در کارگاه 40 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامینند. ما صاحبکاران در روند کاری هر روزی خود دستگیری دولت و حکومت و شخصا پیشوای ملت را هیچ نموده ایستاده‌ایم و در آینده بهر رشد نموی کشورمان سهم خود را می‌گذاریم. در صحن کارگاه نوبنیاد نوهای محصولات استحصال شرکت سیحون و کارگاه‌های دیگر ولایت از جمله مرغ اعلی‌صفت شهر گلستان، چوجه بیضا، امینکا، فابریکه پرنده‌پروری نظر این ناحیه باباجان غفورов و زرنثار این ناحیه ظفرآباد نمایش داده شده. محصولات بسته‌بند شده کارگاه‌ها معرفی کرده شد. امروز در دایره تشریف پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوخت در شهر خوجند یک کارخانه زمانوی بست و بند و ضبط پرنده افتتاح یافت. قید کرده به موارد است که
محض دستگیری دولت و حکومت امتیازها و آن آورده شد که سالهای آخر در جمهوری جمهوری و علاخصوص ولایت سوخت سایه پرنده پروری که سمت فعالیتشان به استحصال گوشت پرنده ایران شده است خیلی روشنمون بود. عین حال در ولایت سوخت زیاد از 60 عدد فابریکای پرنده پروری که سمت فعالیتشان به استحصال گوشت پرنده نگران شده است فعالیت پرثمر دارند. با اعلام گشته سالهای 2022-2026 کارخانه فابریکای پرنده پروری اکنون به ساختمان کارخانه صنعتی یعنی ضبط پرنده و بسته‌بندی آن شروع نمودند. عین حال تمام سیخ‌های اسیب براری ولایت مغازه‌ها، آشخانه‌ها با گوشت پرهیزی پرنده وطنی پورا تامین می‌باشند. قابل ذکر است که صاحبکاران وطنی از دستگیری و امکانیت‌های فراهم آورده دولت برای رشد صاحبکاری در کشور هوسمند گردیده با بنیاد انشاءات تعینات گوناگون در آبادی و پیشرفت وطن عزیز تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمند می‌گذارند. از روی معلومات کارخانه واحد دولتی صنعت پرنده پروری تاجیکستان عین زمان در ولایت 145 کارخانه پرنده پروری فعالیت نموده ایستادند که نسبت به سال گذشته 15 عدد زیاد میباشد. از این شماره 98 کارخانه به استحصال تخم، 47 کارخانه به استحصال گوشت پرنده، 5 کارخانه به استحصال تخم و گوشت پرنده و 2 کارخانه به استحصال تخم اینکوباسیونی، چوجه یک روزه و تخم استحصالی مشغول میباشند.